Aku boleh EP iwe ke ketang batiang tam ju try but unopen jangi Jisu Chris. Hari ke puangan pulih naga kitab jung Isaya kelana bakandai ke khot ke bahan riu. Ke ongkom ni. Namar hangi lakha yu ukun la yu ukun hangi. Te jung snishar kan long halor ke terpeng jung u. Wat on khot ke kerteng jung u bapla unosla ublay bakraubor ukpa bom jukut us kajing sok. Kebenangkong kebengu hani Isaya ong namar hangi lakha ya ukun. Uni ukun kebakaran ya Jisu Chris. Laya tu lepa da Isaya ba katesoti kan pun kon bat kan karu ya ukun bat on khot kerteng jong Jisu lani Emmanuel. Bangi kena gijing tu lepa jong Isaya kala urlong bada shisha ke Mary ke belong ta tesoti ke balik tek tin u Joseph kalau pun kon namun simuko jong belai bat lengba ke nega tesoti lakha ya u Jisu Chris bat hani ke ba ar pat ke ke ba u Isaya wong la ya ukun hangi habalakha ya ukun bat yau ne ukun la ru hangi ong ke tin jong belai kejing keli galong balai la ya une ukun hangi kadau kare namar ba ublai uit hadu kata-kata ya kejing kajanga ba jongpi ke Bible ke tu ingi ke ong ba ubriu ula le pop bat ula tu le no ke borom ke jong blai berkumta kata ke pop ke ba ubriu la le ke wanra ya ta jingyap ke balong ta jingyap jong kudu jogding kumta u bulai namar bola it yang aw ya pi ula tino ya une ukun balakha marwai onga ktin ke jong bulai na gospel yu anis klong balai de khot khan riu ko ong na ba u bulai ula it kata katai ke perthai kat ba ula tino ya ukun balakha marwai ba u baro bange ja u nam Jisu handai unjo ya ga jing kababom jukut kata di kadau ko ublay la tino ya une ukun hangi banlong kata Jesus pa iki pop ke jongi banlong kata ka kuna naga benta ki pop jongi berkumta ka jing kentu kalong yingi wei pi wei paro begitan kam ya ban pediang ye de jing ai ka jong ublay kabola hangi hangi pediang ye de jing ai ka jong ublay nginam Jisu ringin yo ya kata jing ke babam jukut gospel Yohanes kalau nak benangkong tu khat ar ko ong kat ki bela pediang hakito ula ai bor ban long ki khon ki jong ublai ke bemot kat ki bela pediang ni ki ai subha ka jong ublai hakito ula ai ta bor bikin long ki khon jong ublai kabalai Isaya ong ka jisin shar kan long halor ka terpeng jong kini ka pen ba habi pediang ya kena kejing ai ke jong ublai ke bemot abagi pediang u Jisu Chris kumta mau ke long uno sensyar jongi men bangim pat pediang u Jisu gidan hapok kejing sensyar jong usaitan gidan ha kejing sensyar jaka pop niha ban kongu ban le ya ke ba uta uno sensyar jongi hukum mingi ban le Henry bagi pediang pat yau Jisu bolong kata jing ai ba hatam jong blai ke jing sinsha kala long halo jong mo unong no sinsha jangi ba ha ba mo sinsha ringi un sinsha ka jing sok un sinsha ka hok un pelat yangi nagano kono kata jing sinsha don bor jong soitan jing sinsha don bor ka pop kumta ke sinsha ke jong utrai kan long halo ke jing ke jongi bat ke besar ku Isaya wong bat on khot ya ke kerteng jong ba phla Jisu di shisha ulong phla kerteng jong kolong ba phla habi pediang uru ki ba phla kin jalong ha ke jing ke jongi kamba ki chimpen kia ki chingkerku kin long ya ke jongi ki ba phla kin wan chia ha ke ka jongi
Kebat kebasan isaya wong unong sela. Matabing pechapang kani kyrteng unong sela. Hai Bible pareng ka ong counselor. Kemut unong ya selok. Unong ya selok lane utano aibut unong aibor. Kumbalong haga perthai. Kita ni teki counselor ki repair. Lading ipet nanduki kena ki puli ki julaj ni counselor kumno banyo itu counseling. Nak benda ki puli jongki. Nata wat ke bede bagi kam ki jam. Kita kita ki counselor. Nata wat ke jing jongki brio. Abi kendu ikino ki jing abi kendu ikino ki jing. Jia ki jing syam ki jing ki julaj wat itu counselor. Kiba haga ni ke pertai ban wat kata jing selok. Dan ia kata jing selah. Ban ke ke bangi i kalau ba kini selok kini selah. Ting kidang pakla dan kidang fail kata jing selok ke jongki. Kamuan ra kata ke solution ke bade biang ye jing ke jong kita ke bade wa kata jing selok. Hanrei haba ingat yu Jisu pada haba Jisu ulang utano selah jongi. Ulang utano yang selok jongi ulang aibut ulang aibor jongi. Jisu cuba kelah ke ke bu hikai yangi ke ke bu selok yangi. Kalau ke badai biang berkawan ra shisha ya kata ke cuba ke badai biang kata ke solution ke badai biang haka jing ke jongi. Berkawan riu isaya wong ublay bakraubor. Jesus Christ ulang ublay bakraubor ulang ublay badanbor. Ban habang ingat ya uni Jisu. Ban habang Jisu udon. Haga jing ke jongi. Kum tangi nam syab tieng. Yakino ki wepat ki bor. Nama ma ulang ba kraubor halong paro. Ang ketin jong blay. Pergawah nyau isaya wong. Ukpa bam jukut. Jisu Christ lakot ruyu. Utau ukpa bam jukut. Hoi haga pertai ngidon lagi jong ki kepa ke jongi. Penban kini ki kepa ke jongi. Kila ban long tang shiteng por. Don lagi kepa ke jongi kiba klat no lani kiba yap no shiteng por. Don lagi kepa jongi kiba ino yangi ino konswet yangi. Ki pet no ki ino hanrei Jisu Christ ulang utak kupa bom jukut. Habing ingat bagi pediang iu une unyai long utak kupa bom jukut jongi. Uban nem ino yangi lagalong pedang jing lagalong pedang jing suk lagalong pedang jing kuslai jing susi jing jenjar une unyai long kupa bom jukut jongi. Un jarap yangi un kersan bor yangi un aiman sim yangi. Berkumtah kalau kemudian kam bawai ungat yu Jisu ubolong utak kupa bom jukut. Desa dan pedang jompi pilas kupa i pa jompi laklat no la yap no. Hanrei wanam kuslai udon une kupa bom jukut habe pingat yu une long kupa jompi syadu ki bom jukut. Dan pedang jompi ke bai pa jompi la ino ila pet no. Rewat nam kuslai Jisu kain ulong utak kupa bom jukut yet jompi. Uni unum ino yepi lagalong no kopor jonga ching ke jompi. Nang ta ke bah pra bat ke bakadu isaya uong usim ka jingso. Jisu Christ la khat rui ta usim jong ka jingso. Ka jingso kadai kata ka benta ka kongsan ka ching ke jong buriu. Lajan paro ubri uat ke jingsuk udan kam ke jingsuk. Bekumta bengin yo eta ke jingsuk ke shisha. Datang Jisu Christ, datang uneus ke jingsuk ubalaban ayangi. Ya kata ke jingsuk ke shisha. Lese na pedang jong pi pila duno ke jingsuk pila duno ke jingkeman. Hari nga ong pi udan uneus ke jingsuk. Uban ai pat api eta ke jingsuk ke shisha. Haba pinget pi pediang yo haga jing ke jongpi. Lese ke ying ke sam jongpi la dono ke jingsuk. Kala dono ke jingkeman. Ai bagi ying ke sam jongpi kan ngai yu Jisu.
kum ta ke yin ke sam ke jong pi paro kan mat pat ya ta jing suk kan mat pat ya ta jing keman Jisu ong shu aga gospel jong yu anes kalau nom khat sao ke khat ke ba pnyo ong ke jing suk ke jong anga ai pi ya ke jing suk ke jong na ino api de tau Jisu de shisha balaban ai ta jing suk shisha ka parthai kanam laban ai jing suk kom ta ka ton kam yang i we pu e bangin ngai yu nu Jisu ban ban ta jong pi ki bangai pi ton kam man yai ne au nu Jisu ulang utaus im jong ke jing suk de ka jing puson ke kendian tin jong blai ne step betul blen kor kui pi baro